मेरा दिला संगत रूप के वैसी पाई पाई चलियां उसे मेरा दिला संगत रूप के वैसी पाई पाई चलियां हुसन हाँ सरसन रोज रकीबा दे नित छुरियां चलियां हुसन ते नाई जो निछड़ के रोना हा कल्ला इंज भी हलियां हुसन ओ दर तू सा लुकमान का नुकदन तैनू कदम तसलियां हुसन ते कदी ए बेली कदी ओ बेली बेली नेत पर तावणे छड़ दे कई हेक दे नाल दा तोड़ निभा लारे हार नो लावणे छड़ दे मन वंजे लुकमान तो बेहतर ही नेत दिल पर पावणे छड़ दे ठट्टे सावी सिरियो लाए वेंदे हीने सज्जा लावणे छड़ दे ते कम सब इंसान नो दिल दे के बेधर्मा होया वतना मेरे दिल दी हसरत मर गई है लोका का निरोया वतना लुकमान और हिजात दे जोते दे रात परोया वतना बस मुंह दी लश पश रह गई है विचू मैं भी मोया वतना आखिरी दौड़ा और उसके बाद मैं बात कर रहा तो हिंदू मैं एक के साथ अच्छा तू हम अकला चलो ले देना तू आरसी बाग दी तितली है बटन फराई तू आरसी बाग दी थोड़ी दी सेटिंग करती है तू आरसी बाग दी तितली है कदी इस फोड़ते कदी उस फोड़ते ये समझ आई हो बता ताली मारे का तू आरसी बाग दी तितली है कदी इस फोड़ते कदी उस फोड़ते कल्ला मिठियां करके लौट लेना है कदी इस तोड़ते कदी उस तोड़ते और तू कानिए सिरे भुलारे आना कदी इस फोड़ते कदी उस फोड़ते पीछे गए दे वेक लुकमान लेना है कदी इस फोड़ते कदी उस फोड़ते कल बैनर बुनियादी मुकाबले होया मैं अपने कॉलेज तरफों मिलन कॉलेज तरफों इतने हाजिरी दी आई और आज मैंने स्टेज दोबारा याद आ गया थोड़ी थोड़ी तवज्जो ये गल सुन मेरे प्यार का राजा तेरी सांभल बात का राजा दिल मैनू मजबूर च कीता तेरिया यादां झूठ च कीता तेरे राते आण खलोता रखी सहजिया मान खलोता मेरी गल महसूस न करना अज मैनू मायूस न करना तो दिल पर दे प्यार की खातिर तेरे हिक दीदार की खातिर हथी आस का कासा चाके मंगते आला बेस बना के ओ दर दर तू झड़कीदा होतना पत्थरा नाल चुटींदा होतना जिस दे दा मैं दिखा तैनू रब जाने की पड़ गया मैनू तेरियां नीलियां नीलियां आखी हाथ तू ढेर नशीलियां आखी सोनिया ते नखरीलियां होठा लुडिया ते शर्मीलियां होठा मेरा सुख चैन मंजाया है मैं तू मेरा वतन छुड़ाया है तेरे कान में की नहीं कीता जार गमादा हंस के पीता जग दियां बदलियां सिर ते चाया नींदरा तय दे कान मजाया ते आके अज भी बैठे राते कर एहसास खुदा दे नाते सिकदी तार हवेली बनवल बड़िया हुण तबेली बनवल और पिछले 21 फरवरी को याद है मां बोली के हवाले नाल तुसा माशाअल्लाह बड़ी शानदार रैली कटी असासा कराम ने बड़ी मेहनत की और रैली थोड़ी बड़ी कामयाब हुई आज सकाफत का दिहाड़ा है तो पंजाबी भी साड़ी मां बोली है तो मां बोली के अंदर ही मैं आखा कि औलाद ने लाड करें दिया है भावें
ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਵਣ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪੋਤੜ ਮੋੜ ਨਾ ਘਰ ਆਪਣੇ न सारी रात तलीवण मावा अल्लाह पाक लतीफ नाराज हो गए नाराज करीवण मावा मावा मरन ता लूड़ भी मार वेंदे इंशाअल्लाह हर दियां जीवण मावा मेरे ख्याल है तुम मावा नाल प्यार कोई नहीं करते करते हो ना ते 100 गल्लां दी तवज्जो मेरे हाल 100 गल्लां दी हिको मत ही वालिद साहब नू टोकिया ना कर 100 गल्लां दी हिको मत ही वालिद साहब नू टोकिया ना कर सर पर तैनू भौंकण लिखिया मां नू तोड़े भौंकिया ना कर नसीहत है जी तुहानू ते अपना अपना तो नहीं लेकिन अपने उस्ताद मोहतरम का लिखे हुआ कलाम आखिरी थोड़ी समाधान के हवाले नज़म है जी अगलापा कि जेड़ा उस्ताद मोहतरम सकलैन साहब अगलापा जेड़ा है वो कि तवज्जो मेरे जी छड़ जांदा है जद परछावा अग लावण जद अपनियां सावां सीने दे विच बामण बल्लण हंजू हिजर सनेहा गलण अखां दी लहलीज़ां उत्ते बह बह के जगराते रोवण इज लगदा है रग रग दे विच लहू दी थां ते ततियां रेतां जम गईयां ने हसते वसते दुनिया दे इस मलबे उत्ते रूह निमाणी कल्ली बैठी रोंदी रांदी कोई नहीं अथरू पूछण वाला कोई नहीं अथरू पूछण वाला बहुत शुक्रिया कुर्सी पे बैठ गया है सजना इन रोटिया से रोते रह गया जनाब प्रोफेसर जाफर शहबाज साहब दिल की फादर वेलकम अहलन वसहलन मरहबा मैं एक रोज भाई चौधरी फहीम अब्बास राई से और जुमला सा सकरा मैं एक सरकार नज़म लिखी और नज़म को मारे तब भी तवज्जो करा जो से बड़ा लुत्फ हासी जल्दी जल्दी मैं पेश कर सकती हूँ तेज हाजिरी हाजिरी पेश कर रहा जो कि बच्चे को नहीं समझ इस करते मैं जनाब के दोस्त गुजार कर रहा प्रोफेसर सकलैन शोब से बिस्मिल्लाह जनाब प्रोफेसर जबार सफर से देती है ताली होनी चाहिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जबार सफर से देती है हाजिरी खुशआमदीद आलम वसालत मरहबा सही साए वजीरे सीटी नहीं मारनी हो बंदा रोता बैठा है किसी पूछा रोता क्यों हो सकता रोता तो शाका लेके साए वजीरे तो वखरी गल जवाब होया तो ठीक हो सी जाके जानी हो और थोड़े देर चोर नहीं करना सिर्फ सुनना चुप करके साए वजीरे तो वखरी गल जवाब होया तो ठीक हो सी मासा मासा रद्दी टोला हिसाब होया तो ठीक हो सी और सुनता होया या जागदा हाँ एहसास मेरे वेख लवी मेरी उम्मीदा जज्बिया दा ख्वाब होया तो ठीक हो सी अला हुन काले लाल का जुगला बड़ा बड़ा बोलता पे अपन सुन सी कोकी में तो भूखे लंगे 4 टक्के दे छोड़े तो बंटी कोई ना आलम न जोड़ नहीं चमालो न जोड़ में तो भूखे लंगे 4 टक्के दे भी छोड़े तो भंडी कोई ना दिखावा छड़ दे तू आप रखी सवाब होया तो ठीक हो सी और समीर अपना जरा प्रोफेसर मियां शराफ साहब समीर अपना तो सोच अपनी समीर अपना तो सोच अपनी खुशामदों दा मकायल कोई ना मैं बंदे बंदे रुकया झुकना आदाब होया तो ठीक समीर अपना तो सोच अपनी खुशामदों दा मकायल कोई ना मैं बंदे बंदे रुकया झुकना आदाब होया तो ठीक हो सी और तवज्जो करा कुरान पाक की चौथी सिफारिश है याद रखनी वला तफर्रकू ज़हन रखना वला तफर्रकू वो तर्जुमा कर रहा शिया सुन्नी बरेलवी दा हियान झगड़ा शैतानी काम में भाई फहीम से शिया सुन्नी बरेलवी दा हियान झगड़ा शैतानी काम में तो फर्क आदि कतार छड़ के खिताब
بیٹھے انہوں نے گوٹی ہاتھ لا کے فقیر ایک جملہ دے رہا ہے میں بھی پڑھا رہا لیکن توجہ کرا میں ایسا دارے کھڑے ہو کے میں جس چیز کی کمی بیٹھی ہے کہ اتنے نہیں اپنا ہی بیٹھی ہے کہ محبت آنا سکول کھولو تنیم سائے تمیز گھاٹے نہیں توجہ چلو ریکارڈ ہو گیا موڑ سکیں گے بھائی صرف محبت آنا سکول کھولو محبت آنا سکول کھولو تنیم سائے تمیز گھاٹے اے ماں پیانی جو سوچ اندر لواب ہویا تو ٹھیک ہو سی اور انگریز یہ انصاف چھپائی تے مندی نظر کر رہا انگریز ہندو تے کافرانا کدان مسلم تراج ہوئے انگریز ہندو تے کافرانا کدان مسلم تراج ہوئے نبی سیرت صورت تے نصاب ہویا تو ٹھیک ہو سی اور دنیا داری دی جھوٹی لذت شراب پینے تو منہ چکوئی سچ کرو ہوتا ہے لیکن فائدہ بڑا ہوتا ہے مادری کو کیا پوچھے مولوی صاحب مرچا کرنا لگ دیا میں سمجھ جتنا سچیاں کریں گے دنیا داری دی جھوٹی لذت دنیا داری دی جھوٹی لذت شراب پینے تو منہ چکوئی اور جنت آدھا خدا گوائے شراب ہویا تو ٹھیک یہ تھا غلامہ یار دنیا داری دی جھوٹی لذت شراب پینے تو منہ چبوئی اور جنت آدھا خدا گواہ میں حق مان کے ریکویسٹ کر رہا میری ہمبل ریکویسٹ نے دنیا داری دی جھوٹی لذت شراب پینے تو منہ چبوئی اور جنت آدھا خدا گواہ شراب ہویا تو ٹھیک ہو سی ہر بندہ کیا ہے میں نوابا میں سردارا میں کھانا تو میں ملک صاحبہ تو جو کم نہیں ہے میں آج رسیدہ سب کم نہیں ہے کون میرا جملہ تو غلط کرتے میں لاکھ روپیے نام دیسا ایک ایپے چلتے پائے میں رسیدہ سب کم نہیں ایک اور داڑی بنا اور دیسے سا اصل کمی دیا نظم قریب کو آپ کو سکھا کہ سوچ کٹیا تو ذہن نہیں کمی یہ زمین کے لئے سلوک کرتا کہ سوچ کٹیا تو ذہن نہیں کمی کہ سوچ کٹیا تو ذہن نہیں کمی اس زارتا لکمان کیڑا فائدہ اور غریب ہو کے بھی دل دا جیڑا نواب ہونا تو ٹھیک یہ سوچ کھٹیا تو ذہن نہیں کمی اس زارتا لکمان کیڑا فائدہ غریب ہو کے بھی دل دا جیڑا نواب ہویا تو ٹھیک ہو سی سہ بندی وے تو وکری کر لے جواب ہویا تو ٹھیک ہو سی ماسا ماسا ترقی تولا حساب ہویا تو ٹھیک ہو سی اور میرے تو قبل میرے محترم بھائی چوکی فرقہ واسے نظم پیش کر رہا ہوں میں جناب نظم نہیں سنا رہا محترم بھائی نہیں کیسر سے جھوٹی بھی ہے اور شکر گزار ہے جناب ماشاءاللہ شاہدہ ساؤنڈ سسٹم پریپریٹر محترم جناب سجاد حسن قدری سے فون نمبر 03 سے پورا دورا مدورا سے پورا صحیح نظم پیش کرنا پیا دو بچپن رانے بیلی بڑا گہرا پیار سمیں ڈلے بمیں ڈلے کھامن پیمیں ڈلے جوانی دی دہلیز کے بڑھتے تا ایک دوے نے لٹے لگا وہ لٹیں دا رہا دو لٹیں دا رہا کیڑا لٹیں دا رہا خود نے اندباد ہوتا بھی چلا گا بیت کے ملک چلا گیا کیڑا بھانے لٹیں دا یا سکر دے حق کے مخلے سا بڑا دیکھو بھائی لٹے نہیں آتا ہی بڑا آتا رہا بڑا اچھا ہو گیا نہیں آیا پتہ لگا رہا پیدل سفرہ ٹوٹے ٹوٹے چودی بابر سے ٹوٹے ٹوٹے وہ تھیج گیا موڑ اس گلیج گیا موڑ دروازے دے گیا دستک دے گیا سو ہم کو پتہ ہو گیا میں تبھی تبقت میں ٹائم نہیں دروازے دے دستک دے گیا سو بندہ تو ہو نکلا اور تو تمہیں پوچھنا ہے تم اتنے کی دے اسے کہ فرام ہے سکر رہا تینوں کوئی نہیں پتا اس کا بھولا شخص دیوانہ شخص بڑے عرصے دے نقل مکانی کر کے فلاں ملک چلا گیا جس روسا کہنا فلاں ملک چلا گیا اس نے پچھلے پیرا میں ہٹیا ہے کہ اب دکیے میں نے لٹی رکھیا میرا دیس نہ چھٹیا یہ زمین کیا یاروں سے رک کرنا میں نے لٹی رکھیا میرا دیس نہ چھٹیا یہ لفظ دوریں دیا اس درستے نے آیا جتنے کس وقت دونوں نے بیٹھے سارے ساری رات ٹھوک جاتی ہے گزر جاتی ہے ان کو گل یاد آئیے درستے گوڑی سے سب کے رومے لگ گیا گرو راہگیر کو ڈبیا مسافر پر سیکھا اس کا گوڑا ہلایا اس گوڑی کو سیکھ آیا آنکھ جاک پا کے انہوں آتا ہے میں روتا بیٹھے ہلایا زیر گوڑی کو چوائے آتا بھی اے بھائی پینٹو کر کے لڑکے کلر مہربانی کر کے
کریں مہربانی کر کے ویڈیو کھول دیں ویڈیو لا کے اسٹوڈنٹ کریں مہربانی کر کے ویڈیو کھول دیں صحیح نراز ہوتا ہے لوار ایک لو اگر کتن خودتب شدہ زبان الوڑتا اس بوتنا تو میرے بوتا چھوڑا کیا بھی رابطہ کرنا ہے سوڑا کوئی بوتری اٹھا ہے بوترا کتن بٹا چاہتا چھوٹا جانا وہ سکتا ہوں رات کے اٹھا رکھیا بندے کے ساتھ ٹیمپرامنٹ کے ڈانا خراب ہو جاتا ہے چلو کوشش کر رہے ہیں صحیح وہ سکتا تو روندہ کیوں ہے میری جسوں مگال کی میں جناب نظم سناؤں گا وہ کہتا ہے یاد آئی سجن دی تمہیں روکی ہو یاد آئی سجن دی اب کی بڑی داد دے رہا ہے لیکن وہ ملکوں کا چنگی سے دانے آیا ہے انجھے دی ہاتھا کھیٹ انجھے دی تاڑیاں داد انجھے دی دو کیونکہ اللہ دی قسم ساکے واسطے ایک بڑی تاڑی جبان ہوں ساکے واسطے پھول لینا ساکے واسطے ایک لیے تیئے کی بھاگ ہوتی ہے فسرہ باستے تھوڑے تھوڑے داد ہونے پر اقرابے ذمہ داری ہے صحیح توجہ میرا ہے یاد آئی سجن دی تمہیں رو پیوں اور خروس کی مخاطر پیدا ہو پیوں جیڑی سجن کی باتوں پیاری ہوئے بندے سے زندگی کی داری بڑے اس میں یاد آئی سجن دی تمہیں رو پیوں اور خروس کی مخاطر پیدا ہو پیوں جیڑی سجن کی باتوں پیاری ہوئے رلے جس نے زندگی گزاری ہوئے جیڑا پھٹے تا اکھی جو ہنجو ٹھوین میرے اندر دیاسا ہوکے بھرن باچو جس نے پالنا گزرتا ہوئے جیڑا کئی روڑ کے نہ بسرتا ہوئے باچو جس نے پالنا گزرتا ہوئے جیڑا کئی روڑ کے نہ بسرتا ہوئے حال سمجھا جنوں میں حالات لئی دل سکنا ہوئے جس کی گل بات لئی ہاں اینے یو میری یو منگا درد جی میں میری یہ سجدی بھنگا ہاں اینے یو میری یو منگا درد ہاں اینے یو میری یو منگا درد جی میں میری یہ سجدی بولی جی اللہ نے منگے رو کدی نہیں بولے ہاں اینے یو میری یو منگا درد جی میں میری یہ سجدی بھنگا درد اور پانی حسرت جس نہیں چھٹیا ہوئے جب دنا جستا ہر دلے لٹیا ہوئے آنکھ کے صدمے دے وچ مکھ مڑیتا میں نہیں ہاتھ غریبی ڈر کے چھڑیتا میں نہیں تیری سنگت پارے میں دیندہ رسا تیری سنگت پارے میں دیندہ رسا تیری حسرت پاگ میں پنندہ رسا تے تو پھٹ کے میں رسا اے ڈر چھوڑ دے میرے بارے تو کرنا فکر چھوڑ دے تاڑی ہونی سے جی بسم اللہ جی میرے بارے تو کرنا فکر چھوڑ دے گیت میری وفا دے تو گانا رسے انج ہوندی ہے سنگت تو آنگا رسے میرے کہہ جا تینوں دیویسا نمائے تیری کنڈ کہہ جا لویسا نمائے کہیں سجنوں رلا کے میں ٹوٹا رسا تیرے ہاتھ سے ہاتھ پا کے ٹوٹا رسا بسم اللہ بسم اللہ تو سجنوں رلا کے میں ٹوٹا رسا تیرے ہاتھ سے چھت پا کے ٹوٹا رسا اتنوں تھوڑے ہاتھ سنا لوں بھائی بھائی سے چاہیے ہاتھ کھوڑ یہ طاقت کیا کو میں شہری نہ بڑا کیا ہے فقیر شہری دکھی گا ہی ہے لیکن ٹائم نہیں رابطہ ماحول نہیں ساتھ دے رہے چاہیے ہاتھ کھوڑ ہاتھ بیلیاں دے ہاتھ چھٹے تو لوگ کر ویندے کیا ناشتہ ہی برگا کرنا اور کیا پتا لوگ کے نہ ہونا چاہیے ہاتھ کھوڑ ہاتھ بیلیاں دے ہاتھ چھٹے تو لوگ کر ویندے جیڑے ہوون کے شمار دے وچ جے کھٹن تو لوگ کر ویندے جھوٹے سنگت دیکھو تقدیر نہ لائے رسے ٹوٹن تو لوگ کر ویندے بندہ کملا ہو لقمان ویندا ہے بیلی پھٹن تو لوگ کر ویندے اس نے جسم ایمانی قوت نو کہ با پردہ نیک تے غیرت مند میری اس انسان نشابہ بی بی صاحبہ واسطے داڑھی ہونی چاہیے مسکان بی بی واسطے حقیقت داڑھی بن دی ہے با پردہ موضوع جو ہٹ کے کافی دوستی با پردہ نیک تے غیرت مند میری اس انسان نشابہ چاہے کفر دا سینہ چاہ
کیتا پختہ ایمان نشابت اور کر گئی تکبیر بلند نارا او دے اس اعلان نشابت واہ واہ لقمان جہان جموں بی بی مسکان نشابت جب تک وہ پھر زوردار تالیوں میں سے اللہ رہے گا مجھے رہا بسم اللہ اے گیلری خالی کرتے سن اے گیلری خالی کرتے سن معزز مہمانان گرامی دی اب رفت گیلری کھلونی ہے اے تمام سٹوڈنٹ مہربانی کر کے گیلری خالی کرتے سن صحیح بسم اللہ پروفیسر مظفر بشیر سے دل دکھا گئے تو خوش آمدید اہلا وسہلا مرحبا صحیح ساڈی ماں بولی پنجابی ہے کسے اور زبان دی یوں نہیں ماں بولی پنجابی واسطے جڑے پنجابی پڑھتے ہیں وہ تو مالیہ تعلیم آلے کا میں اکرام اپنے پنجابی ڈپارٹمنٹ پر تمام آئے مزید مہمانان گرامی انہوں نے گوشت گزار کر رہے سماعتوں میں کہ ساڈی ماں بولی پنجابی ہے کسے اور زبان کی یوں نہیں ہوئے سی گھرتی پتر پنجاب دے آئے ساڑھا دو نمبری تے روح نہیں ساڑھی ماں بولی یہ پنجابی پسند کرتے لگے آپ کھڑے کرے آجا ایک تاری بڑھا پنجابی واسطے بھی بسم اللہ یہ پنجابی کا سجے کھانے بسم اللہ ساڑھی ماں بولی پنجابی ہے کسے اور زبان بھی کیوں نہیں ایسی گھرتی پتر پنجاب دے ہیں ساڑھا دو نمبری تے روح نہیں اور لازمی پنجابی دامی تائیں لازمی پنجابی دامی تائیں اسی ہونا ہون مجرو نہیں لقمان پنجاب پنجابیاں دا کسے اور زبان دجو نہیں لقمان پنجاب پنجابیاں دا کسے اور زبان دی کیوں نہیں اور ٹھیک ہے انگریزی پڑھتے بندے ہو سٹائل پڑھتے بندے ہو اکنامک پڑھتے بندے ہو سائیکالوجی پڑھتے بندے ہو لیکن نہیں پنجابی تو بس ہوئی اپنے پنجابی کا سواد ہی اپنے نے اللہ دی قسم ہے کدی پڑھ کے تو دیکھو شاہ رکھ کے ہر ایک کورس دی آداب پنجابی لازمی یہ اندر پنجابی لازمی ہونی چاہیے پنجابی واسطے بات آنی ہونی چاہیے شاہ رکھ کے میں ہمبر ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے پرنسپل میرا پروفیسر مہدی احسان سے شاہ کے ہر ایک کورس دی آداب پنجابی لازمی اے کرو سرخرو ساڈی ماں بولی شاداب پنجابی آکھو لازمی اور سرکار نوارزے پورے کر ساڈے خواب پنجابی لازمی حق ہے لقمان پنجابی دا پنجاب پنجابی حق ہے لقمان پنجابی دا پنجاب پنجابی لازمی اور اے جڑے ایم پی ایم ایل اے اتسادے ووٹر نہ بڑھ کے جاتے نا اسمبلی ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کر رہا کہ ممبر پنجاب اسمبلی دے ممبر میری آواز ہے جڑا آواز ملا رہا ہے کہ بات اور پنجابی واسطے تاری ہونی چاہیے آئے دے ہر واسطے کلچر دے واسطے تاری ہونی چاہیے ممبر پنجاب اسمبلی دے پت ماں بولی دا حق کے اے او دا چمک پریشانی دی مت ماں بولی دا حق کے اور حق دے لقمان پنجابی دا پت ماں بولی دا حق کے جد جان بیوار کے ساتھ گتیے ست ماں بولی دا حق کے اور آخری بسم اللہ خوش آمدید آخرہ جناب پروفیسر اقبال شہزاد سے دل کے تھاگرے میں خوش آمدید شعبہ انگریزی میرے مقصد ساتھ اکرام واسطے میں زوردار تاری ہونی چاہیے اور جنہ پنجابی کا حق ہمارے آخری دور ہونا دی نظر ہوں نتر کے سامنے آیا ویسی کل حق دی جائمی ٹوکی چیٹا تھو لقمان پنجابیاں نال اسا گیر شمار پھوکی اور تُنے صوبیاں فنگو ہونا ہے اسا ماں بولی دے ہوکی اسا بادشاہ چیر کے ساتھ گدڑائے جائے آن پنجابی روکی اور نڑی ڈٹا نال حویزہ ہویا منٹھا
लड़ी डटा नाल हवेजा होया मंठार निसारा हुक्का गोड़ नाल तलाकू पमदा है चसकारा हुक्का और सूटा मारिया उड़कदा उठ वांगू हे रात गुलारा हुक्का मैं ताई लुकमान छिकेंदा मेरे देश का प्यारा हुक्का। साहब बहादुर जी तशरीफ फरमाए तो सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साढ़े पढ़ने वाले बाल बालड़ियां मौजूद हैं। अज का दिन जोड़ा पंजाबी तिहाड़ मनाया जा रहा है मेरे दिल तो पूछो तो मेरी वास्ते अज ईद का दिन इस वास्ते कि पंजाबी जबान साड़ी हमेशा जवाल का शिकार रही है तो इंशाअल्लाह जगदा पिया पंजाब तो जगदे पे पंजाबी दो त्रै दौड़े अपने इन्हां निक्कियां वीरावां पुत्रां दी नज़र मेहमानां दी नज़र कि अज पहली बारी सिख दियां पुठियां दी गल सुनी यार खलो के अज पहली बारी सिख दियां पुठियां दी गल सुनिए यार खलो के चस आइए मौत हयाती दे उकाद विचकार खलो के ते दुख वंडवा गल च पाई पा के दुख वंडवा गल च पाई पा के कीती मिन्नत बीमार खलो के और उन्हां आके सौ मजबूरियां दसियां कच्ची घर तू बाहर खलो के क्योंकि गल सकाफत की होती पई प्रोफेसर सकलैन शोएब साहब जुमला जितने भी प्रोफेसर साहबान तशरीफ फरमाए अज तुम स्टेज पे पे हर शे साडी कल्चरल पई है तोड़ा कल्चर के दो लफ्ज मैं आखिरी लाइन इकट्ठे कीते चंदन साहब खजूरी तवज्जो करनी है जी कल्चर के दो लफ्ज आखिरी मिसरे में इकट्ठे कीते खान साहब जनाब लियाकत बादल साहब खजूरी तवज्जो थकी उठी हुई हिजर दे सफरां दी शोभी अख च निंदर जड़ाई है थकी उठी हुई हिजर दे सफरां दी शोभी अख च निंदर जड़ाई है इन्ने कस गई हुई है ओकर तू गल कस बधेर बताई है ते हुण तवज्जो करनी है जग वास्ते आके हाथ दी महल साडे कान ता यार दवाई है और जेड़ी ढोल दियां मुंह लगनियां चू बीमार दी पुछड़ी आई है बहुत शुक्रिया एक और दौड़ा जी बिस्मिल्लाह जी जेड़ी ढोल दियां मुंह लगनियां चू बीमार दी पुछड़ी आई है एक और दौड़ा सारे अजीज़ां दी नजर के कोई दौर आई पूरी पूरी रात खुदा दी मेरी सिख दी बीग जुटावे दी गल है मेरे सिर ते जदन जुटांदे हम बख्तां दे बूटे सारे उन्होंने की आई कि मेरे सिर तलू हाल तुमा नहीं करता अल्लाह वक्त और दिखावे तू चिड़िया नो आखना ना बोलो मेरा आखिर जान बोलो जी प्रोफेसर साहब का हुक्म है ते आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत स्टेज के सामने तशरीफ फरमाए किबला हैदरी साहब उन्हें आग बहार आई वतना ते आ कर मन आप तसलियां ओए उन्हें कह दे शर्म दी चादर विच फूल बनन तू पहले कलियां ते जदा रखना है नरम कलीना ते जदा रखना है नरम कलीना ते पैरां दियां नाजुक तलियां और तैनू वाकई भी याद ताउंदियां उसे साडे थे दियां कच्चियां गलियां आखिरी होड़ा ठीक है जी
تو ایک دورہ ہو ایک اور تاڑی مار کے جا کر سبوت دے یہ ٹھیک ہے آئے دورہ دوبارہ حکم کیتا جی عزیزہ کہ تیرے ہاتھ نو جدن کا ہاتھ لایا ہے دوری پیار دی چس ہو گئی ہے اکڑی پتل دی لد گئی ہے سونے تو تیرے نال جو مس ہو گئی ہے تے اسی آکے حسن شناسا سے جو تیری آلیا اسی آکے حسن شناسا سے کئی جند بے مس ہو گئی ہے اور سونے بوں بوں لیکن دنیا تے بیٹھے آن کے بس ہو گئی ہے بسم اللہ جی بہت شکریہ بہت مہربانی اور ایک اور میرا جی مہربانی کیڑا جی ٹھیک ہے جی آئے میرے لکھے میرا وہاں حکم ہے جانجی بھی آوان آئی ہے جانجی تو پہلے دوڑا اسے آوان نال جی ٹھیک ہے بھائی اتنی فرمائش سے دوڑا کہ پابندیاں ہیں پر پیار جو ہویا جنہیں میں لونا انہیں لونا جنہیں سلامت رہو پابندیاں ہیں پر پیار جو ہویا جنہیں میں لونا انہیں لونا ہے ایک بیتو صبر اشارے وچ کبھی میں کھونا کبھی یہ کھونا ہے تو میرا عاقب ہار امیداں دے کچھ میں پونا کچھ او پونا ہے اور دوئے گھر مجبور ہے کی کریے ادھے میں رونا ادھے آلو کے پروفیسر پہ ٹھیک ہے ایک پرانا بڑا ہوا تھی بھائی سجین شاید دن لے تک یہ طرح کے دیکھ تو لے نہیں ہو سکتا سکی دیر میں کی کرنا ہے تیرے خواب رقیب کے حق کے ذہن تعبیر میں میں کی کرنا ہے رکھ اپنے کول دلا سے دی جاگیر کو میں کی کرنا ہے اور جدا رہی نہیں ساجتا پئی یہی تصویر کو میں کی کرنا ہے جی بسم اللہ جی اور جدا آکے دیکھ تو دے نہیں ہو سکتا سکی دیر نو میں کی کرنا ہے تیرے خواب رقیب دے حق کے ذہن تعبیر نو میں کی کرنا ہے رکھ اپنے کول دلا سیانی جاگیر نو میں کی کرنا ہے اور جدا رہی نہیں ساجتا پئی گئی تصویر نو میں کی کرنا ہے پھر آخری دورہ کہ تیسری کبھی کا خیر محبتہ دی جولی آستی تان کی امنا اور تیرے ورگا آکے بنستائی کوئی نہیں ساری دھرتی چھاڑ کے امنا تے میں نو کملا سمجھ کے تاک نہ دے میں نو کملا سمجھ کے تاک نہ دے تیری شکل سیار کے امنا اور تیری اکھی دا مکنا تیز چھکے لائے بھلا میں کوئی نار کے امنا اور مہربانی یہ قبلہ دلاور چدر صاحب خصوصاً حکم ہویا پروفیسر صاحب دا میری ایک نظم پچھلے دن وائرل ہوئی آئی ہے ہی نہ بچیاں واسطے میرے دل دی گل ہے جلدی نال سنی سا ٹائم ہی تھوڑا ہے نظم دا عنوان ہے جتنی پشتی نہ کر خاص کر کے جھنگ دے کلچر دے ارد گواہ نواز کو جان دیں میں آکھیا اپنے ہتھوں کی خاموشی کر دیئے میں آکھیا اپنے چودھری نو سائیں سنے آئے نال دی بستی اچ سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھن وال غریباں دے جتھے مفت کتاباں ڈھیندیاں ہیں کئی فیس پڑھائی دی نہیں لگدی میں سنے آئے علم خزانہ ہے اے علم چانور اکھیاں دا سات پیڑیاں میریاں ہڈیاں ہیں جبوارا صاحب سات پیڑیاں میریاں ہڈیاں ہیں سرکار کی تابع داری وچ یہ مگنا اگر غلامی دا صدیاں دیاں آنیاں آکھیاں وچ میں علم دا ساتھ سننا پاونا ہے میں اپنا پتر پڑھاونا ہے اکو توجہ کر رہی ہے اکو نرک کے چودھری یاد آئے
کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر تیرا پتر سکولے جاسی تا اینو ویکھ کے پنڈ دیاں لوکاں نوں ریسم شیبال پڑھاون دی جے رسم پڑھائی دی چل پئی تا میرے وقت دا سورج ڈھل جاسی میرے مال دے پٹھے کائے کرن میرے کون نہ سی کتیاں نوں مینوں حکا کون بتا دے سی میرے بال شکار تو ہٹ سنتا لڑ کون مرے سی گڈی تے او سن کے بول حقارت دے چپ کر کے گھر نوں رلے پیون ریا وستا سامون اکھیاں دا ساری رات سجے میں گزر گئی میرا پتر نازک پھلاں تو نہیں اگ رکھ سکدا ڈبے تے نہیں گرم ہویزا چاہ سکدا یہ سوچ سجے میں آنکھ لگ گئی ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کھنڈ تے بستا ہے اے ہاتھ چہارے پھلاں دا اٹانیاں چاہ کے کل میرے او ہار پہاونا چاہتا ہے ہن توجہ کرنی ہے نظم اگلا بولنے نہیں پئیے اجی اکھ دا خواب ادھورا ہا ادو گھر دا کنڈا کھڑک پیا میں پوچھیا کون کی آنا ہے اکو بولے منشی چودھری دا تینو چودھری صاحب سجندے ہیں میں آکھیا آکھی چودھری نو میں نا فرمانی معاف کرے میرے پیری لج دیاں بیڑیاں ہیں میرے آکے بہت مفلول تے نہیں میں اجلا ٹھٹ جھوٹو نہیں ہے میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی سر دے ساں ہیٹ تگاری دے ہاں دے ساں چیر پہاڑاں دا رخ دے ساں مور سمندراں دا اوان اکھی اپنے چودھری نو سکھے اٹکل آپ پکھاون دی اور شکریہ بہت مہربانی اوان اکھی اپنے چودھری نو سکھے اٹکل آپ پکھاون دی بہت شکریہ بہت مہربانی پتہ نہ لگا جناب دلاور پانچ صاحب بہت مہربانی پنجابی شاعر کے لباس کو اور شاعری کو متاثر ہو کے اس پنجابی کلچر کو متاثر ہو کے اس پنجابی شاعر کو 5000 روپے آپ کو انعام دیتا ہے اور شکریہ سے ادا کرنا ہے صاحب بہادر جنگ جناب دلاور پانچ صاحب